ام لفه داره جامعه مزگفت سعید نورسیه دا درس دادن زاروکان لفه داره هر سال 700 زاروکه ان شاء الله ام جوان راج لفه داره خدمت کن قرآن کریم و سیاره حضرت پیغمبر جوان را هندکن خدمت ما وهاي يعني خاندكار ما ان شاء الله لفه داره يعني تكنال سر درسا وكيدنج سپور سال فعالiyet دبیانجی işte program meydan oyunu zarukan hene emle ve dere vakit yani hediyen cidden nevan hizmet ama وهاي يعني